Talanda so Ebari wow Ebari awusithombe esihle shona phansi mota the real boniwe bra bonile how's it skipa njam ke lebogile marikwana wena mna mfethi wena mfana wena wanilapisa wena wena wanilapisa wena khele mnawa nyaka gore dilo di iragale do ka nako ya gago mnawa nna mna ke na le mabaka mfethi aowa mara ka o sendela mmata flopo ba son sendele yona bona tsere ke pop le o ke nayo le nna nahana mfana kucavi session ni abona no ishurala always on the road bra awusawara mudikwana mfanaka mna kheli wena mna batla ntšhaela gore ke tšhentšhitsa fetsa ambora ko sendela mata wa tseba gore ko key ke jozi mfethu ke jozi eksena ke ithatela dipere le dipatše kambe busiku nongalalle makhaija bashibili kitte bachaive bapozi kube mnandi batakwa bakanlo yenza njani yemajita kanlo yenza njani uyabalaba kasikupsimbange ilinyakanya kasikupsimpenduli fayafaka chazama shibili uyekibubuza ukuthi bebathi intwana yam sprinting shona gip uyekibubuza ukuthi bebathi ngichazama shibili uyekibubuza ukuthi bebathi intwana yam sprinting shona gip uyekibubuza ukuthi drop abafethu this Friday mabalabala it's coming out then next week during the week on Monday Tuesday so shoot us something yabona so shoot us something nyana khona bazothola location ama-invites obvious mara mangabe vele uyapapa man awutholi nix msana mele ukuthi uze jozi mashootha yiba ka re ko shoota music video serle ke hot sekele hot no cause ko shoota music video ngale namna le nawo ampethu jaznana khona bazothola ama into zakhona khona bangeke bazithole nix alena la sala shem me I dance my way forward man. I dance my way forward mna kuchibani ukuthi angikhona ukudance who said I don't know how to dance when because wangibona gore khalwe awuzikhetheli la awuzikhetheli ukuthi wena uthola invite nix anitholi nix location msana yani nix yadlala man yadlala ngizontshela bafethu batheba senithi ngihot manje ngoba ngifuna location lo nami nawo amfethu amajita wamakhona khathela kidlile ke mathata sham na for real look fine tango jaiva rebon batla ku style se sfinga kulukise the speed ele plan nimboni
khona ukujiva. The only guy with the best smile whatever. Zongenza ukuthi ngismile the whole year ungenzi kanjalo. Smile sana noma ngazi. Ke mata amzulu amperi yamana namna ke mix masala kikhosi. Open the gate, I'm outside. Ngikuphi mina? Hey man, ngikuphi qala? Ngikuphi qala? Where am I? I'll teach you that thing. Wakimnati. I'm grand. Angisise Pretoria mina. Yeah. Angazi nokuthi ngikuphi. Kibule monyako, kibule ngibuleni vele. Ngizaze ngavula into wrong la kibuleni. I can't play Magalagala, bro. Not now. Ntangampumpumu send ama number wakho nje yami. Wasend like no, send a no. Ungathole then text ku konje bathi ku WhatsApp futhi bengise David Tony izolo jo. Ngisho nafandi. Yo, and I'm old enough to be your uncle, man. What are you trying to say? When I go at it, you got until chef. Ten. Ankaluk Papa panel. Yeah, I'm old enough to be your uncle when I Papa Mnani or something like that. Nyakujela. Screenshot. Send ama number njani. Mavela ngimdala noma ngingayenzani but jep. Ngimdala noma ngingayenzani. Ngilingani nani phela mina. The time ngisafunda isikole niyazi bekudala ngisicedile. I'm sure usafunda nokufunda. Yabona mina ngina how many years ngicedile isikole? 4 years. Kilo 1K wena. Mabayenza ama jokes ngama 1K vela ngibe right because nami ngi 1K ngiyazi. Uyabona? So ngiyaqala nikele ngenza ama joke ngathi. Only 4 years. Do you know 4 years wena? Do you know what happens through these 4 years? Tatlakabetsana le mathata wena satlotla. Mavela sawulingana nami. Angeke. Nyala ikhonakala. Nginakuthi ungalingana nami. Ngiyimidlozi la kule live. Manibona mina nonke kumele nithi malungu. Lo mngani wami. Lukho akupha ama number wakho mfana. I'm sure wena ulahle wami. Nina ningi Antonia Gizela. How are you? Kanti waye vele. Lukho yazi ukuthi mina vele kunjani, uyazi ukuthi ngiyakhohlwa sometimes ngiba busy. Azange uke ufuna ama number wami ku Junior nyana, ku Lucky nyana, ku Starkey uthulile. Aferi. Aferi. Yeah, Lena, I'm your malumes, all of you here. Sorry, kamu khala wa leteka. Wa tseba mfethu. Yo, Mabena. Baba Mabena, the legendary bro. Ubani li 2K. Mani tikili 2K ni jomi. Ngashintsha manamba lawa bona abantu abaningi njoba ngibe bangifrustrate. So I had to change. Out to buy the color. Lena mina lala bisha. So tshwantse motho
nomoro no e fakela wa tshwantse motho a be busy change-ana le di-number change a tjhabela lena a lena monao ba mfetho sapong site evitone anginikanga abantu abaningi amanamba wami nginikeza umuntu oyi-1 amanamba wami unikeza wonke umuntu hayi man angiyilapho mabhena bathi angiyida awuyadlala wena usala no awuyilapho wakho uyi-1 ngiyavaya mthana usala uyi-1 usala uthi awuyilapho uyi-1 uyedwa lapho ngiyamva yini kapeli usaya kapeli siyadlala la mawuzofuna ukuba serious yabona kangicina mfethu basemafuthangu yazi kangicina sangicana se-Davidton sabe ngikhwela i-M4 lakamaphuma yazi lenzani when I catch you nanta nginadata bengizoba live ngaphakathi kwalo nemilizo ukuthi lenza manje hayi ngiya-enda give people your number, they need you. Nah, bruh, I can't give people my number. Seamounts has just been sparkling disappointment for Tottenham. That's a cool. What's that? Ban 2K tackle bond say man ground say. But it's a wave. Ma bena. All the way, bro. All the time. All the time, bro. Oh, all the time, not all the way, all the time, bro. Ngizonibona ke yabona. Ngiyazi ukuthi vele network iyabheka la ngikhona. Ngikhomiseni i-dream car yami. Ngabe ngiyikholile no. Yazi izabiyenza ngikhomiseni. Mayibona, this is my dream car, bro, all the way. Yo. Bana yenza 360. Ngiyenza isifebe yabona.